Ahoj, volám sa Zuzana Zacharová a idem kvalifikáciu na Battle of Urpín 2014. 15 kg tyč, 2,5 kg kotúče na každej strane. 5 kg kotúč, 10 kg kotúč, 15 kg. Pripraviť sa. Daj. A jedna. Hop! Ide. Raz. Dva. Tri. Štyri. Päť. 20 výpadov. Prázdnych. Raz. Dva. 3, 4, 5, 6, 7, Rýchlejšie počítaj. 8, Si pomaly počítaš. 10, 11, 12, 13, 14. Dokonč pohyb dozadu. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 5 toast barov. Pomaly počítaj. Začínala druhé, ty si pomaly počítaj. poď. Pekne, podale. 10 repov. Raz, Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, posledný, 10. Položím činku. Poď s kotúčom 20 výpadov. 5-kilový kotúč. Nechaj teraz. Overhead a ideš. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10 toast bars. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, oboma nohami. 7, 8, 9, 10, 15 trepov. Pekne ideš, poď. A hore, to je 15. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, výborne, 20 toastu bars, či 20 výpadov, desinka, kotúč. Hoď. Poď, luskni to hore. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 15 toastubárov. Pekne ideš. 4,30. Rozde si to na polovicu kľudne. Už poď. Poď, chytaj hrazdu a ideš. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pekne. A poď hore. 9, 10, 11, 12, 13, poď, vyklep a skáč hore, 2, 14, poď ešte jeden, 15, to je ono. 20 repov, 5,30, pekne ideš, Zuzka. Jeden, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, 2, 3, výborne, poď, vydýchni a poď, beriu. Poď, pekne, hop. Už to luskni. Poď, beriu, poď. To je najhorší cvik, poď, daj ho. Poď, hop. To je ono. Tak a 2 trojky, poď. 5, 6, 7, Poď ešte 3. 8, 9, 1, Poď posledný. To je ono. Pekne, na zem. Vypadni. 15 kilovka. 20 výpadov. Poď, vypadni si tvoja domena. Šup to tam. Máš dobrý čas, tak to už nie je povolené. Poď, hore. Hore. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Výborne. Poď, 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Výborne. Toastobári. 20 toastobárov. Poď, peťky. Poď. Poď, na čas. Máš dobrý čas. Máš dobrý čas, poď. 5 iba. Raz, 2, 3, 4, prestávka, 5. Vydýchaj. Už poď. Poď na hrazdu. Poď, záber. Raz. 7, 8, Poď. 9, 10. Tak, vydýchni. Poď ďalších 5. Raz. 2. Poď. 3, zoskoč.
Ešte 7 opakovaní. 7 opakovaní. Poď, musíš tu nalúskať. Poď, záber. Raz. 2. Poď ešte jedno. 3, to je ono. Máš vodku. 4 opakovania. 2 dvojky a Poď, poď, 2 dvojky dáš. Poď, záber. 1. 2. A poď. Ešte jednu vodku, to je finish totálny. Posledné 2 dvojky. Stihneš to do 10 minút, poď. Raz. Hop. Super. 9,42.